Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti ibakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba atugiye kunyarukira ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Uganda. Nta wundi no mpaka wa Gatuna. Ni mu gihe hashize iminsi mikeya u Rwanda rutangaje ko ibikorwa bikorerwa ku mipaka bifunguye, yewe n'ingendo zikaba zisubukuwe kugenderanira hagati y'ibihugu byombi. Ariko bamwe mu bagenzi bajya muri Uganda n'abava muri Uganda banyuze ku mupaka wa Gatuna baravuga ko babaye basubitse ingendo zabo bitewe no kuba amafaranga y'itiki nayo kwipimisha COVID-19 ari menshi bijyanye nuko imifuka yabo ihagaze. Abambuka barasabwa kwishyura amafaranga ibihumbi 30 cyangwa se amadolari 29 cyangwa Uganda ni shilingi ibihumbi 100, amadolari 28 yo kwikingiza cyangwa se teste ya COVID-19 haba muri Uganda cyangwa mu Rwanda. Ingingo bamwe bavuga ko ari inkomyi ikomeye bakaba baretse gukora ingendo. Aba baganiriye n'itangazamakuru dukesha iyi nkuru baravuga ko noneho bihumira mu mirari iyo bigeze igiciro cy'itiki nayo yatumye ku rwego rukabije. Ibi bigatuma baba baretse gukora ingendo bagategereza ko ibi bintu byakosorwa. Ku ngingo y'itiki, Bwiza dukesha iyi nkuru yavuganye n'umwe mu baturage bari Kigali bashaka kujya Akasese muri Uganda, avuga ko yabaye aretse ati nageze Nyabugogo nsanga ngo itiki ni amafaranga ibihumbi 15 nahise mba ndetse da none se ko twagenderaga ibihumbi 10 ubu ni gute byikubye kabiri? Leta zivugane bagabanye kuko ibi biciro birakabije. None byaba bimaze iki gufungura imipaka abantu batayinyuramo no kwipimisha ngo ni danger akaba yakoresheje za mvugo za biki gihe gusa koko ni danger kuko ibiciro birahanitse. Uwitwa Mugenzi Eme usanzwe ari umumotari muri Uganda kuva mu myaka 5 ishize yavuze ko ntabwo nari niteze ko biza kuba abihenze gutya, ni menshi cyane. Aba baturage bahuriza ku kuba ibiciro by'ingendo no kwikingiza byakosorwa bityo urujya n'uruza rukiyongera bitihise. Urumva ko ntabwo baba barafunguye ibi biciro byikubye gutya. Ngaye nguko rero ibyo kuri uyu mupaka tukaba tuzagenda tubakurikiranira umunsi ku munsi. Gusa birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byaba byiza ukanze subscribe yewe ukamanuka gato gakana no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, inkuru, ibiganiro byegeranye byose tuba twaguteguriye 5 kuri 5. Hasta la vista.